Ovoga puta u utakmici između Zenita i Unixa prilično interesantno, onako neizvesno do samog kraja, a ovo su bili potezi koji su meni bili zanimljivi. Ono što od početka bilo očigledno je da obe ekipe konstantno forsiraju post-up igru i to uglavnom sa bekovim. Igrao je i Morgan, ali uglavnom bekovi. Znači ovde Walters napada direktno Pengosa, to je bilo nekoliko puta na utakmici, skupljaju pas i samo pogledajte sad u ovom trenutku gde se nalazi Kenan, a gde se nalazi Žbanov. Savršena kretnja, savršen pas i 3 poena. Evo je na suprotnoj strani post igra za beka, Ponitka nakon blokada ostvaruje dobru poziciju da igra na postu, čeka cross screen ovde Pengosa za Casey Riversa, međutim Jamar Smith igra očajnu odbranu ovde preširoko, izlazi i otvara prostor. Dosta puta su obe ekipe igrale Spain pick and roll na utakmici, znači ovdje imamo situaciju na prosta formacija za Zenit, Pengos prvenstveno koristi blokadu, lažna kretnja, sprema se za screenera, Brown ovde inicijalno flat, blago iskakanje, vraća se nazad, Smith ovde mora da taguje rolera, on to radi, međutim ovde dolazi do nesporazuma, Brown ničija zemlja, Smith kreće na Pengosa i ovde kasno za corner da reaguje i to laka 2 poena. Sada malo individualnih bravura Jamala Crawforda, evropske košarke, sjajnog Jamara Smitha. Znači ovde odmah u startu napada sjajno close out, međutim njemu to nije interesantno, on ovde mora da provoza kroz centrifugu nekoliko puta Zubkova, znači ovde non stop obratite pažnju, svaki njegov potez je hezi, svaki njegov potez je blaga finta i prosto odbranbeni igrač nikada ne zna kuda će Jamar Smith da ode. I onda ovde ovaj sjajni side step, znači fantastični side step, znači tu je potpuno logično da će ići na šut, međutim Jamar prebacuje u crossover i napada. Pogledajte još jednom sad. Hop, cap. I prolazi, nažalost, ne pogađa. Sad jedna dosta prostija situacija, znači fundamentalna tehnika je u pitanju, ništa spektakularno, ali sjajno korišćenje, sjajan tajming i nešto što ja jako volim, a to je odlazak od pika bočno kada je čista strana i ovde faul Waltersa, dobar potez. Još jedna pick and roll situacija, pošto u Evropi drugih i nema. Ovde mi je interesantna odbrana Unixa, pre svega Morgana i Browna. Morgan ovde jako loš rad nogu, nedovoljno nisku stavu, spor izlaz i Brown koji fintira pomoć na deep rollu i samo njemu znanih razloga se vraća na Tomasa i omogućuje Gudaitusu ovde lako zakucavanje. Jedan dobar blob Zenita, dobra kretnja, ali prvenstveno očajna odbrana Unixa. Ovde pravi problem Brown, tako što signalizira preuzimanje. Međutim, kada Žbanov krene da preuzima njegovog igrača, Brown ne preuzima Berona, ostavlja u nebranom grožu igrača koji čuva Ponitku, jer on mora da bira između Ponitke i Berona, on je izabrao Berona i samim tim je ostavio prostora Ponitki za lake poene. A gde je dobar blob, tu je i slob, tu je i problematična odbrana Unixa, tu je još jedna bravura Johna Browna. Prva kretnja je za Ponitku, klasičan mamac, ništa relevantno za ovu akciju, kasnije kreće prava stvar. Prava stvar je ovde ghost screen Riversa, na koji Brown reaguje katastrofalno. Znači, potpuno otvara stav, niti je u mogućnosti da preuzme, niti može da isprati Zubkova. Rivers nastavlja svoju kretnju s polja, a Zubkov ostaje sam na ziceru. Na kraju je ovde sreća bila za Unix što Zubkov nije mogao da pogodi zicer. Sve u svemu jedna odlična utakmica, dosta dobrih individualnih poteza, prvenstveno Jamara Smitha, iako mu realizacija nije bila vrhunska, na kraju je pogodio za pobedu. Dosta Spain pick and rolla, dosta post-up situacija za bekove, sve u svemu jedna kvalitetna utakmica, toliko za ovu epizodu.